Selam cemaat, siz o'zingizni qayda ekanligingizni bilasiz. Süleymaniye Meşidi. Bugün butun yerga borga tiyishim, lekin gildagicha kelib chiqmadi, borib jeta olmadim. Hech shu narsada bo'lsa bo'lsin uchun mana bu mashinani tushirga bo'ldim hali. Har gildagicha. Shuna kiramiz, butun evrenda tetigina motorg'ini ayttirib g'avg'o qo'ptarmishig'ini tushirib chiqamiz-da, hamma narsani tirasha bir-ikki otni tovushlayapman. Ketdik. Süleymaniye yoki Süleyman Meşidi. İsminden anlaşılgancha Meşid Süleyman Sultan tarafından bar etiladi. Tuzilish 1550'den alıp 1557'ge kadar devam etti. Arxitektor bularak Mimar Sinan'ı belgililer. Lakin bu Sinan tege Sinan tugul, bısı kullısı. Şul şaqlı uzak tuzilüğünün sebebi meşit qalqılıqta ornaşqan. Hem şirattағы jir titraganda asqa şuup düşməsinge negizi yarısıgın anıqlı bulurga tiyiş bulgan. Şulay etip 7 metrli negizigine de 3 yıl tuzilgan. Meşitni bar ütüde 3500 kişi qatnaşqan. Гадәттәгечә türkler ялангына meşit tüzi bilmegenler. Yanına şifaxana, munşalar, uku yurtlары hem başka türlü binalarda salganlar. Kompleksning gümüm meydanı 63.004 kilometrga jete. Meşitinin özü nibari 4300 gine. Ilikki tüzilgen binalarının köbesi hazirgeçe saklangan hem tiyişinçe kullanıla. Zorluğu boyunca Süleymaniye Şalmıca meşitinden soň ikinçisi. Dini ehemmiyeti boyunca da Sultan Ahmet'ten soň tura. Süleyman meşitinin iňi boyu 57'ge 60 metr. Sinan ana Safiye'ga oxşatırga, lakin ana uzdırırga tırışkan. Şoňa görä аны Safiye singili dip de Bir rivayatga ышансаң, Farsı patşası Süleyman'a sunduk tulu asıl taşlar jibere. Bu Osmanlarning meşitni tüzürge jeterlik derecede baylıkları jitmewine işare bulgan imiş. Sultan ise taşlarını çılnapta tüzülüşke yöneltken. Tuğra mägnede manara negizine salgan. Razmerlarga köşik. Gümbezinin büyüklüğü 53 metr, Safiye'nikinden köbürek. Emine kingligi 27 metr. Safiye'nikinden ezerek, lakin bunu bir kimde sezmi. Tüp gümbezini 2,5 gümbez tiretip tura. Meşitning 4 manarası var, dikkegine tügel. Süleyman Sultan Vizantiya imperiyasını yavlagandan soň 4-nji padişah. Manaralarda tügel 10 balkon yasalgan. Buсы da mägnege ие. Süleyman Osmanlar dinastiyasının 10-nji hükümdarı. Interyer işlerin Hasan Çelebiga üygenler. Ol ise mihrab hem minbarını mermerden yasagan. Qaybir jerlerde kıymetli taşlarda kullanırga kıygan. Bu meşitning özünçeligi is gitmeli akustikası diler. Şol şaqlı yaxşı tauş taralauының sebepçesi divarlarının bilgili bir urunlarında taştan yasalgan rezonatorlar. Alarını Sinan ağağız meşitni tüzügen däwük urnaştırıp kaldırgan. Süleymaniye meşitinin artkı bakşasında türbe urnaşkan. Anda Süleyman Sultanның özü kömülgen. Yanında onun yaratkan hatını Hürrem'de yata. Türbe tışında lakin yirakta tugul bir jerde Sinan'a da urun tabılgan. 1985 yılında meşit hem anın yeneşesindeki teritoriyalar UNESCO isimligine kirtile. Gerek ben jerge kirip qarayal. Burunnu tıkmayız, öze olmayacaklar. Narniyaga tişik taptım bir tane qaral. Kirip şumarga bola. Kalanşalar mında da şulay yok. Türlüden türlü hem qaybirlerinde şinalar tura. Hem bir-birsine şulay yok tiretkenler. Kıskası Süleymaniye şulay yok torala. Gümümen mında bir nidi binada uzakka şeday almıyor çünkü mında jir titrewler bik yiş. Kalanşası qıtırışı. Tige şor var bit, men şunday toşqa oxşagan bu. Qıratırgan. Kim aytdi meşitke etlerini kirtmiler dep. Kirteler. Hatta suda şeler. Rahatlanalar. Aytırga kerak turistlar da köp mında qara. Kişiler mında ko'lagada rahatlanalar gana men sen aytayım. Munda şunday rahat. Күні шундай білесіңме? Жилес, ләкин жылы. Құяшта бір турын қызайынды сөзде жоқ. Шуңа көрә құяштан кішілер қошалар. Кіріп пысқаннар, күлеге рахатланылар. Мындағы халықны білмәсәм, исеректер деп ойларым. Қуақлар отыртқандар. Маған бұларны анарысын жерге көшіріп отырталардар енді бірақ мында. Бақшаға кіру тыйыла деген, ләкин мында кішілер кіріп йөри. Kimge tıyıla, kimge tıyılmay. Anlağımca ülülerge tıyılmay, kalganlarga tıyılayın. Normal şayırttım ya. Mına cemaat bilesizmi? Benim Yunus üçlü gözüm bilen, men mına tiginde başına şilek kiygen kişi görem. Ol men sana aytayım. Ol men sana aytayım. Yuva turgan şilek hem mınday gadi şilek. Üstüne paket kaplangan. Gözünüzün saklağız cemaat. Anlarsın beni kök yürüyüşeksiz. Elden нәрсе fantazировать dep. Bu mena gümümen qara pulatны hatırlata. Bulgardağı. Nəsəsidir şuna oxşagan bunu. Qararısın bana, nişik oşalgan. Oyak atlay ışqı nişik oşalı bitken. Mına şundan bulgandır indi, ol tip-tigiz bulgandır mına şulay. Lakin jeri turgaçtan işten шығып bitken.
Мына ошо ишке битиргендер инде жамагат. Лаштыр-пыштыр ереп үзләренең шавадалары белән. Күзек ничек соң жамагат? Тырыша ярты көн сайладым. Ниһаять таптым. 35 лиралык булды. Маңанча миңа гел бөтенесе төртә 120-га, 100-га минимум. Мәйтәм, моның бәясе артык кыйбат бу Кытай аламасы өчен. Мин бу Кытай аламасын мөгаен мәйтәм бер 30-га, 20-га табармын дип уйладым мин. Таптым бит ахыры чикте. Тагын бер кызык әйбер җәмәгать. Менә бу тәхәрә таба торган җир. Монда элек-электән су булгандыр инде. Һәм су гын менә шунда тама. Мондагы ташлар шулай ук ашалган. Улак барлыкка килгән булар да тип-тигез очлы кырыйлы булгандыр инде. Һәм менә бу утыра торган мәрмәр плитәләрдә шулай ук шундай уелган эзләр бар иде. Моны мөгаен тип-тигез кискәннәр дә өстенә такта утыртканнардыр дип уйлыйм мин. Чөнки дөрес хәтерләсәм, теге юлы килгәндә ташларда чынлап та арткы як эзе бар иде, мотор гына шундый уелган. Моны никтер кисеп атканнар, хәр тигезләгәннәр. Шундый истәлекле әйберне бетерәләр ди менә инде. Син чагыштыр менә бу каланчаларны, әйме? Бер 20-30 см диаметрдагы каланчалар һәм мәчет ичендәгеләрен. Алар метр хәтле. Ләкин шуңа карамастан буларны да терәк кешеләр белән беркетеп ныклап куйганнар. Эт. Ишеп әйтәсең? Рәхәт, бу сиңа пси түгел. Камыттыр да кулсыз калырсың. Карасаң, авызым минем уч хәтле. Мен белән сак кыланырга кирәк. Кайдасың син кулагыңдагы тамгаң, Кайда? Кулагыңда тамгаң бармы синең? Моның тамгасы юк, бик сәер. Чөнки көпчелек этнең кулагында менә монда тамгасы була, ярлыгы була. Шулай беркетеп куялар аны. Бик бер 7 метр бар. Менә тегендә кафега менеп, менә мондагы әйләнә тирәдәге күренешләрне төшерергә кирәк. Нидә кирип карыйга? Нәрсә диерләр икән? Тәҗрибәгә кирип карабызга. Бу бункер белән берәр күренми. Бигрәк тә күз күренмәгәч. Караңгыда ноль. Merhaba. Merhaba. Менә бу үз, менә бу миңа ошый. Топчик. Мин монда мөгаен ураза беткәннән соң киләчәкмен, моны исә калдырырга кирәк әле бу турны. Шәйләре юк ахры, ләкин коктейльләре бар. Кайсак табылды монда җәмәгать. Нәрсә бу? Каранчык силкенеп тора. Сүзәтегез. Булмасын булай. Ранди моторы. Иске, җимерле беткән, ләкин хисләндерә торган, хәтта мине дә. Бер подъезд. Һәм кешеләр шунда яшәп яталар. Менә бу як подъездның баскычлары эленеп калган, арматуралар тырпаеп тора. Менә монда өстә кешеләр яши. Менә монда кешеләр яши ахрысы. Монда да яшиләр. Тавыклары да бар бит аларның. Кара әле. Тавык түгел әйтәчәле булар икәү. Куркыгыз миннән. Мин монда иң баш әтәч. Кая килдем соң мин? Менә бу бөтенләй алабуганы хәтерләтә. Ничек чыгарга инде монда кара? Монда теге әйтеп туры килә инде, атнага здесь другая там дигән. Дөрес чыкмасаң. О, Tesla. Булыр ай. Кандай? Менә мисалга, буш урын. Машаласың, чыгасың. Һәм күренешләр, мисаң әйтим. Каран инде. Тавыш. Шуның белән шундый хәлләр җәмәгать. Караганыгыз өчен рәхмәт һәм үзегезне саклагыз, ям.